Maimistora Jalan Romalen tumendićena Maro informativno kotorne vimata. Kolasajsi Majpekline i Rimes i priku sporazumu andare readmisija o njamsicko čidipe giz na kada bućarimašće radionice te bišaj majloće na kadol integracija pale Roma andaro Nišo. Upravo kroz projekat Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, projekat Nemačke razvojne saradnje, pomažemo upravo Romima i Romkinjama, ali i pripadnicima drugih marginalizovanih grupa da nađu svoje mesto na tržištu radne snage, da unaprede svoje veštine, znanja i da dobiju određene kvalifikacije, zanimanja, sertifikaciju kako bi mogli da nađu adekvatne poslove. I evo trenutno se nalazimo zapravo upravo na treningu, na obuci koja se radi za zavarivače, gde u saradnji sa i romskim udruženjem studenta koji su napravili zapravo selekciju kandidata. Oni rade u Nišu, ali u celoj južnoj Srbiji i ovde imamo kandidate iz Leskovca, ne samo iz Niša i okoline, prevashodno Rome, ali imamo i druge mlade iz ranjivih kategorija, imamo dugoročno nezaposlene, tako da je ovde imamo 16 kandidata koji će proći 25 intenzivna dana obuke, dobiti na kraju obuke 2 sertifikata za zavarivača koji su priznati kako u Srbiji, tako i u Evropi. I što je najbolje, nalazimo se u Balkanu, u kompaniji koja će im ponuditi posao odmah nakon završetka obuke i oni će moći da čim završe obuku steknu i radno iskustvo koje će im dobro doći, odnosno moći će da prehrane svoje porodice. Inače imamo višegodišnju odličnu saradnju sa GIZ-om, gde smo uvek bili provajderi obuka za zavarivanje i imamo odlične rezultate koji su postignuti, jer se preko 85% kandidata koji su prošli naše obuke zaposlilo u prvih 6 meseci nakon te obuke. Romsko studentsko udruženje provodi program Mobilni karijerni centar, koje je podržano od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa. Jedna od mera programa Mobilni karijerni centar jeste i obuke za poslodavca. Danas smo ovde upravo na jednoj od takvih obuka. Uloga našeg udruženja jeste da mobilišemo potencijalne kandidate, odnosno polaznike ovakvih obuka i da ih motivišemo da uzmu učešće i takođe učestvujemo i u samoj selekciji i odabiru kandidata. Interesovanje kandidata za obuku za zavarivače je konstantno veliko, s tim što smo konkretno na ovoj obuci bili ograničeni da možemo da prihvatimo samo one kandidate koje su iz Niša. Čuli smo da ima iz Leskovca. Da, iz Leskovca imamo 4 polaznika, ali oni su kandidati koji čekaju ovakvu obuku već i sa prvog programa Mobilni karijerni centar 1.